Çegara maselesinde de mına ушундай. Men kıyımın, sen kıyınsın dep, bardıq özünün kıyın ekenin dalildep, anan çegaranın janına barбастан turup, ayalının koynunda, ısık döşөгүндө jatıp alıp, ertemene kaşasın jеп oturup, bana internet жазып koyup, anday kılış gerek, mınday kılış gerek dep. Adamda duruş turgan ustalar var ummatı bir tuğan. Dagı görüp atabız, dagı kurup attı çegaraga dep atabız. Eger çegara taktалмайынча, anda problema bolu beret. Bana ötkende kulundan adamlar gelişti. 3 adam geldi. En akıllı adamlar, жаштардын lideri, başkalar gelip aytıp atat. Uktaganda deyt, tınçıkтай albayбыз, kadimkidey. Jana ok üstüngөн жаап турган учурda эч нерсенин дамы сезилбей калат экен. Biz kulunduluqtar, ошо ызычуу болуп аткан жердегилер ошого биз макул элек, бизге зым менен болсо да тактап тосуп берсе, так биздин чегара деп билет эле. Кээ бир жерлер бар, талаш, же алардыкы эмес, же биздики эмес. Кээде алар биздики, кээде биз алардыкы дей беребиз. Бирок маселе так болбой атпайбы? Маселе так болгондон кийин чегара кутур берилип кирип отуруп, чегара кетип калып атат. Аны адамдар түшүнгүсү келбей атат. Бирөөлөр маселени билбестен туруп эле жарма патриот болуп атат да. Kur'an erecesi vasulhu hayrun. Ança-munça hukuklardan geçip bolsa dağı biz jaraşууга жетип alıp turup taktap ala turgan bolsok bizdin kıyılbay turgan ömürlör kıyılbay turgan. Bul tınç жашоо деген söz. Hem tiyakta oktun nukkan adamlar köçögө çıga alбай жашоо жүрбөй кal деген söz durmatlı bir turganım. Kur'an erecesi vasulhu hayrun deyil. Kuday Taalam жерди өзү кимге каалаганына берип кое берет.